teli jing dawa ya gitu ki busyong bean ya gitu ki busyong tap ya gitu om de hiru kon ai kwatar la kan nak bersai de ban sube baik hari ya gitu ki ba tari hai ki office de ban pen kerja no ya ki syakwe ki caka bat maklem jongi la kersai bala da kumno ki de pendep shwa ba kani ka election kan wan mo belai hadir bala kut election pintip hiji ayu nila mat ye kani ke isu kan metor nak we ke por sa we por ki delay hadu bakin don manur ki lokal MLA la ne kan manur parti ke protect ye ki tingi kwa mano iba kani ke jing relocate mo ye kini ki breu bat ban evict ye gitu ki basong bean namar nila klisa no deputy chief minister ba hato don ki basa bean ulo ong hoj don ki basa bean ro kan rei ki don tak hendiat rei ki bon hi ki de ba tri itu ki sarkar ki badon hadu lais pa sau ko arne sau tadi ki yeng tinggal keran saya ki bala dajia kuno ki accept ya ke blueprint no boleh ke sarkar kala pha ke blueprint seki hadin kata kala submit ru sakut tiki ong bala da dei bagi ne ki khat method mata ki accept ya ke blueprint kamdei kebadon kam yang sarkar mata kalong ban sna ya kata ki building kebadi ki kuatar ni jongki ngila dam ong ki bom dei ban ap hadu da dep sna kabangingi la dawana kalian jong kisan sen kolomba wei kila accept ya blueprint ka di bandon no ka jing take over jong ka state government ya ka tu gajaka kanang bat ye gini ki bru in the meantime nang ai no da ki kenca lawan bikin song wai no no mimdi ban up hadu mandep tei ye kita ki ying paki dulan nani kita ki quarter ban pensa ye ki kata ka di wei ka bangila kan sai